Kalong ka basengusin bantep syapang ka Jingiap jong ka Sheikh Hasina kabadai ka Prime Minister jong kari Bangladesh. La abanong baya ka Hasina la jutip ka keni jong ka Jingsenchar pait ba hangtai hapo kari Bangladesh. Namari kari Bangladesh hadin balayap no ukpa jong ka umujibul ubadai unong seng la ni Prime Minister baningkong ya kari Bangladesh. La Sheikh Hasina donbor no da uzial raman usipai ke Bangladesh. Bat hapo ka Jingsenchar ka jong kaladan ka jingle donbor hadu kata-kata hadu bagi pat ba kilamat ya ke Jingiap. Bantip syusyu halor ke Jingiap lenti kari Bangladesh ka Senchar kadar ringkat ke Jingiap jong ka Sheikh Hasina. Tungin sengap lingkot halor ke ne ke video. Bat hakene ke video ngan wanra ya ka ke baja hakipor menshwa. Om ya kato ka Jingiap ka badan minta hangtai hapo kari Bangladesh. Haba persyang banwat berbanti binia syapang ka Jingiap jong ka Sheikh Hasina. Ka Hasina kadai ka bawan ka longying ka bamat ya ka Jingiap. Hadu kata-kata bat ka Jingiap ka bai kendu kam dai namar ka Jingdok. Henry ka ya kendu ya ka Jingiap tang namar ka ri ka jongka. Ka Sheikh Hasina kadai ka kun jong Sheikh Majbur Rahman ubadairu Prime Minister baningkong lana unang sang ya kari Bangladesh. Lakha ya Hasina aga 23 September ka kandais pa sa ponyo. Bat hakan ka por ka Pakistan kadang yo light load na kati parang tang shibnai chiteng. Umta ka Hasina kalalong kanong Pakistan hakatay ka por bat ya ka Bangladesh ompat don setia bat ya ka Bangladesh hakitegi por tang tip ya ka kum ka Pakistan. Ka Hasina nadu bagadang red kadai ka beriu ka bastad bha. Nadu bagadang pulih haki college bat ki university kala Jupen Pau ya ka Jingstad jongka. Bat hadian bakala samla kala ka karta kala ithok kentiu kurim no bat UMA wazat mia ubadai nuclear scientist. Bat ukpa jongka Hasina ula syakem bunsin haki pulit namar bauju yele bersyak ya ka sarkar Pakistan menba udang dan Pakistan. Bat hakasnam ka kendai spa nyopuwe ka lakhi ka thama po iing hapo Pakistan hapadang ka Jingiap ka West Pakistan bat ka East Pakistan lani ka Bangladesh ka bangitip menta. Bat ka East Pakistan lani ka Bangladesh ka la job ya ka Jingiap hakan ka thama hakata ka thama po iing hapo Pakistan. Kani ka lalong ru da ka Jingiap lang jong kari India ya ka East Pakistan lani ka Bangladesh. Bat dai hakan ka por balasang ya kari Bangladesh. Baru kepa jong ka Hasina ulalong Prime Minister baningkong lani unong seng ya ka Bangladesh. Bat hakan ka puar ka Hasina pat kaladon syakari Germany pat kala let buat ya utunga jong ka uwasan. Haba pai syaka Jingiap lenti jong ka Jingsenchar majbul hapo Bangladesh. Isipai kila sedang berkini jubuar ya ka Jingsenchar ha Bangladesh. Bat laong wat kisipai jong majbul. Ubadai Prime Minister kila yale bersyak kala ya da ka basiat ru ya ka ying gasam jong bat mujibur haban ri bat lagalok lembat laki khon haki kamra ying dai hadin ka Jingiap no jong ka jingsiat kuli bat hakum ka takapor ukpa jong ka Hasina ulau mi no bat uwei ni ka officer ulatan ya bat usipai ulasiat ya hadu kat prateli ke kuli bat ulakalon yap hasyan bat nabaro pat ki bahaying hasam ru kilayam Kibalat im kilong tang ka Hasina ka badan negeri Germany ka babot ya ulok lembak ka para jongka. Hadin kani ambassador ke Bangladesh badan negeri Germany. Ula ai khubor ya ka Hasina ba ukpa jongka ulayam. Henry ka Hasina kam sngola nget ya gani. Henry ki pat ki dei ke bala debja shisha ha ka Jingiap jongka Hasina lembak ka yinggasam. Nadu katai ka por kala sedang ban penpau ya ka mensim nong yalam ka Hasina. Bat kala yo ru ya ka Jingiap ka babiang da ka Jingiap jong ka Indira Gandhi hakite ki por bat rengkat ki nongbut jongka. Bat kane ka por pat loong ba ya ka Bangladesh uzial raman ulong unong senchar donbor ha Bangladesh bat ka Hasina kam syamladon setia hakari Bangladesh hakite ki por. Wat lakam chamna don hapo kari Bangladesh Henry ke jupersya pat ya ke Jingsenchar don bor ke balapalat hapo Bangladesh. Bat dai hadin baka political party ke jong ukpa kala jit presiden jong ke party ya ke Hasina ke sarai ban let pai sya Bangladesh.
Bat habakala lek pai no sya Bangladesh loong bagi pai ba daki langut kila pediang sngop hai yaka. Bat ka Hasina kala penia teliru yaki political party hapok kari Bangladesh ban yele persya yaka jingsenchar don boar ki sipai hang tai. Haga jingsenchar don boar ki sipai kila penyap kat bamon wat yaki kena skul ru ki siat napang. Kumta dei ka Hasina ka bala yaki yaka ne ka jingcha le jong ki kena. Bat hakane ke jingeki pat kala syakem ru yala di. Haba kala syakem ki pait ba kila dawa da kabami syamadan syasurak. Badai ban pelat no ye ka Hasina. Kane kalong ka jing senchar jong Muhammad Ershan. Ubala senchar don bor bhai ya ka ri Bangladesh pat ula batlut mau ya ka parliament borok away. Wat haka election ka kendai spa prapon riu ka parti jong ka Hasina. Kala job buon bha kum kaliang persya. Henry ke Jingiap buon ka parti jong ka Hasina kam don jingmut namar ka parlimen borok ka wei kalahap aka jingsenchar don bor Muhammad Ershan. Bat ka Hasina kala penlong jingyakhi alor kani. Henry loong wat ki pulit kila siat pathari ya ki pait ba bawan jingyalang bat ki pait ba kila yam. Bat ki dakwa aru ban siat yam no ya ka Hasina. Henry kala laj im da ka sai. Bat loong ki sipai Bangladesh kila temu siat yap ya ka Hasina hadu khat prasin Henry kim shemla yo penyam bat kala yo ban lai im da kisai. Hadin pat ka election ha kisnam kat kandai spa kandai puwei. Ha kane ka jingyale election ka Hasina kala ram kam shemla yo job setia. Bat dei ha ka election ka bobot ka kandai spa kandai pun rio ka Hasina kala yo job ningkong ha kane ka parti jongka bat kala longru ka prime minister jong kari Bangladesh. Bat haka election ka babut pat arhajari wei ka Hasina kala remno. Bat day nadu kesnam arja kendai hadu arpusau minta. Ka Hasina kam shemla remshu hadu bakan dahyar syuki hino kumbala perta daki pait ba ibayaki angtai kari Bangladesh. Ka Hasina kala bat sansin kum ka prime minister kari Bangladesh. Bat ngila aban ong bakadai ka Hasina ka balai le persya ban penduk no. Ia kata ka jingsenchar don bor lane kata ka dictatorship kabadan hangtai kari Bangladesh. Perutu umat berang syudap ban penpra lane umat dur jong pa ka Hasina udu nongseng lane prime minister baningkong jong kari Bangladesh. Kene kalong ka jing batai balingkot syapang ka jingya lenti ka Hasina bat kari Bangladesh. Idon sibon pa ladang inyetu namar ka jerong ha ka lenti ya jong ka nadu ki jingeki nadu ka jinglet jong ki kimiki pa syakari Germany hadin magilawan pai kilamat no ia ke Jingiap. Kumta hakane ke video ngasyu tu lingkot kat tukat ne nang bangintip ia ke Jingiap lenti jong kane ka long kini kum ka wei ne ke riu shlor wala menta kal haban pedri no nala ka jong kari kublai shibon.